Büyük motor indi Kozan iyi mi? Sen Kozan ışı mı Kozan şehri? İn yaratkan şekerim. Kozan'da neçe yıl yaşadın? 20? 20 yıl. 21 yıl. Yok 22 bulayken var. O arada bulan var ne Kozan'da iyi mi? Birisi var. Var sinema. Başım iyi şimdi цветочный Цветочный магазинде bu цветочный. Qora maşını evakuatör alıp gitmedi miken? Qora gelip başladı. Koyarsın maşinayı. Ey tura bagırım meni. Ben görmüyorum ama koya maşina. Sen nesesin? Sen sattın mı öyle maşinanı tıkısı? Tigisi de var, mınsı da var. Sen basa koya geliyorsun basa. Aldık. Yoralarını sileme indi. Kızık biçimde var mı? İşke iki maşına kirek şimdi. Indi, başı kruto. Ben basa sen kirişte tırayla слушай. Ey meni baş şeyteler Porsche'nin kirişe deyip de pakanın akşam milk biçte bitmiyor. Sen bir kızıl maşinayı koçandır iyi mi? Mazdaydı. Yok bizim avla kelgende senin zur kızıl maşinayı taktı. Tepom mu şabatım? Koya oturasın, sen avga oturasın mı? İyi, kirip otururuz. Bu sana koya var mı? Nişli misin? Nişli. Ol klip koyasında tişesin bit meni kalıg aytdı. Bu nege birinci aytlar 40 yılga по-любому ne tişirge tiş, aravil tişirge tiştiler. 40 yılga sen tişirip bulmadın anın teması başka buldu. Ben yana jirde bolam da. Yana klipte bolam. Sen yana klipte bolasın ayı, bizden bilen birge. Это очень приятно. Mene biz yeribiz, eme bütün grup 10 kişi bitinde biz, eme sen birinci bolasın. Sen birinci bolasın. Kiyindirebiz seni kızık etip, motor etip. Motor stilne etip. İtkemidarını. Sen rizadır bit? Riza olmayacaksın. Oysa artist mi abi klibinde dışarıya bir tuşu. Alay deme sen koysa bir artistlarında karbi popüler hali. Koysa bir artist, kora deresti. Mene sen şirkaya rehat değil mi? Nik rehat? Çünkü niçik barışmayı söyleşebiz. Bir işte çeşitlet oturmayız, konfliklet oturmayız. Çoklap oturmayız. Beremiz de itemiz. Siyindim nersege. Bir günü kazanmalığa keldim de Aysalı bilen bütün kibitlerde yere beylene çıktık. Beteş biz uğramga çıgabız. Şol. Uğramga çıgabız. Biz Gerek. İyi. Ne? Наконец-то kiri moda koytkan kabuluklarga koyta başlagan. Gördüm maturguna kiyini bergen kız alaysa bik katı sыңгыйларда біршілған едім, қарамай айтам, bütün қатын қыздың bütün матурлығы kabulukta bitin değil mi? Походкасы да өзгәрі. Ne? Айсылу белән әни ди, каралы ди, Аллаға шүкір, kabuluk кире қойткан да Айсыл мен kabuluk яратмый, конечно. Өзі ұзын потому что. И в итоге не? Қазір kabuluklar кие башладым. Алайса bu балеткалар, bu кроссовкилар, кстати, Милешаның кроссовки ашуланмайын да еткені. Eyde sen ikinci tap kuruşun aşkına тоже kabuluk kiyip kilele. Ярар. Sen кимеем только kabuluk. Иркендарна, а ты знаешь, что в Татарстане у тебя самые сексуальные ножки? Ты знаешь, из татарских эстрады? Ну ты по-любому об этом знаешь. Ну ты же знаешь, что у тебя самые... Ну ты же знаешь об этом. Ну ты же знаешь. Koya ымтайысы күние. Кебеде koya. Машиналарын тишкен қатын қыздарына қарап тұрдым. Шық етіп матүртіп киінгендер, кабылықлар кигендер, күлмеклер кигендер метем, загарлары бар метем, Айсылу. Я бұғырға срочно. Қазір массажға ере башладым, әзіне арттым. Не? Ала сайбірлерім бар 1-2 килограмм. Анлары менде күлмеклер киіп жүрді. Иркендарна, сен шопоголик ма? Шын, үзіме тегін кішік алыр қарта мен жерім кебіттеймін. Міне мұны мың алам, бір күн бір кебіттен бір карточкам бар еді. Үзіме бір аяқ киім алдым, тағын бір 5 кішік алғанмын бір аяқ киімі.